Oke baik. Bersama bunda-bunda. Nah, bersama ibu-ibu pasar. Cantik-cantik. Oh iya. Kita mau lagi sini. Gadis-gadis berkata apa ya? Gadis-gadis berkata apa ya? Gadis pak. Bah, iyo. Iya. Oke baik, ya bersama dengan bunda-bunda di pasar Makale dan sekitarnya. Bukan pasar Makale. Apa itu? Elen. Dasa Wisma. Dasa Wisma apa? Mamulu Pak Bisanan. Oh, Mamulu Pak Bisanan. Oh, ini karyawan 9 Jaya semua. Paling rajin. Weh, dia pergi gadis. Oke, baik. Mana tuh? Oke, karyawan 9 Jaya yang cantik-cantik. Ayo ang foto tole. Ito para di punta. Iya. Ang penting dikeliling. Iya, oke baik ya. Oh. Si Iya. Sebelas. Iya. Oh iya. Oke guys, weh. Mantap. Gadis-gadis 9 Jaya. Dia pakai jomblo tuh ada ya? Jomblo na pakai pire. Dia pakai balon gitu, balon awak. Cara bawa ini Bang Pin. Hah? Oh. Oh. Bandoro na timay. Hindi to man poke. Nah, iya pala ko mi weh. Pakai mga bandoro timay. Pambata karera ka tu. Ayo. Pampatani na malambi. Malambi. Magharibi ate. Magharibi din ate. Dar jadi ako na bisidara. Kaya pilit apa malimatin na lang. Malimatin. Iya. Oh, tayo na bisa ni dad ato jo. Iya. Ya, oke pikir lah. Oke, mantap. Nah, mantap. Ade, uy. Bisidara. Kaya pilit malimatin na. Ate, tidak bisa. Dopa. Dopa. Di keluar kita bisa tidak ada. Tayo na lang sa teret do. Oke pikir lah. Lagi berdua guys.